Murugamiriri wa wadi ya Githimu ni aratetera amemba acio akauga matinaneana mbeca icio ikoro cia gym no ikuhuthirwo kurugamirira mithako ya makaunti iria igakorwo Kakamega. Kwi mithako iria ikoragwo ku specified no tukiona no twende ukorwo na mithako mingi tondu kwi andu mataratheka mivira marathi kuthaka table tennis na maundu ta mau. Nake Bishop wa kanitha wa Catholic wa Embu ni amenereirie kuheanwo kwa mbeca icio akiuga ati kuu ni kwananga mbeca cia muingi na maundu matari bata. Uhoro uyu ukite thutha wa speaker wa kaunti ya Embu Josiah Thiriku kuga ati budget-ini ya 2018-2019 ni maugite mbeca cia gutwara MCA gym tondu aingi ao ni mongereire kiro kuma mathurwo. Sasa tutakuwa tukiribia watu kwenda gym. Hiyo ni kitu binafsi. Hata mimi silipiwi na kanisa kama nataka kwenda gym. Sasa hata kukimbia jioni nilipo 2,000 ama 3,000 ili niweze kukimbia. Sio ni kazi yangu kujua afya yangu itakuwa namna gani. Kariuki oreti atongoria aya mahe andu angi aria matongereire kiro kamwe ga utungata andu handu ha kuherekia muingi na kigina gia guthie gym. Ngiribotera Inooro TV getwo Kate Muthoni.